College bunai fibro section 4 te kajung betip nam ta kitu kibala dep ya ka degree lane kino no ki professional course lane technical course kiba ya equal lane kaju bat ka degree te menta phila ban apply biang nam ta ka post MCS menta kila code application biang sajisin biang nam ta ka post MCS kadai kaju hi ber katu ka ban shwa to menta nomor ba kila increase ya ka number of posts na ka live host ya ka live sun te kitu gibla ada bika degree phila man apply thamai biang manta kitu gibla ada apply menshua kan nek kumju hi nadu menisne mat ka to ka post klami te menta ki pen mi biang nomor bala increase te ki code application biang suggestion te kitu gibla don interest nam ta ban tab nam ta ka post MCS te sa tab no nadu menta nomor ba kalami ka online application phia apply online hi napo ka official website jongga mpsc.nic.in apply online siu online lane da ka chalan philawan siu te sa bha nam ta kani nam ta kitu ki bala da degree phila ban apply nam ta kani ka post te ka number of post nam ta kani ka MCS ka don live santali ki total post te santali nam ta ki UR khat sau tali nam ta khasi jantia khat sau tali nam ta garo bat ar tali nam ta ki order SC and ST ki badai ki bah po ka megalia mo kani kila aban apply ba baru to mag have khun ta ka UR kini ki web dek have khun ta tang ki resident of Meghalaya te ka snem bade ka de arfoi hadu life asnem te plus age relaxation kan de sansnem te kan long bai hadu life news nem te da tang don akan ka karta bila aban apply nam ta kini te kan mau ba ki bayo rung akan ka UR kan de betang arfoi hadu life asnem mo temut ba nam ta ki SC ST ki don bai ka relaxation te video sans nem pindah live news nem mud pia kun me ya kategori lede la de ka khasi jencha ne de garu kategori ne ge de order SC/ST kategori te ka age adapt te pia siuru ka fees nam ta kane ka de nam ta open ka de sauce pa andrupo nam ta ki SC lan ST ka de half the rate te kan de ars pa live ho marway terhadap ko apna apply pia ban apply nomor kane kami sisin lano sisin sans nem te teng rus nem kam jumi man kapor te phila man mi te kan ka bala dap mi la dap mi adap apply katu bade ya ka exam ka bala de uni mana agosi si potrik nang bakala tela postpone ya katu nomor la pen mi thamai da kani kila postpone dengan sa pentip biang ya katarik kitu ki bala adap ban pendap bala adap man apply kan ka bala adap mur kitu kila biang kan ne bi kumju non kam ban apply syu tang kini ba thamai ki bom pat apply phila ban apply biang menta mau kan ai porepi ai kelas tang nadu pratrik jong mulai Julai kan ko hadu khat pratrik jong mulai Agos phio por sibanai hadu khat pratrik jong mulai Agos ban apply nam ta kani post MCS te ka website ke dewi mpsc.nic.in apply online te siu pilam siu rak chalan ne pilam siu net banking le ATM debit card credit card ini kat ba pinang ban siu kita hi ki menmut te phila ban apply nam ta kini ka post kolong live san teli baro te tang ba pen krep hanam ta exam te ada ke exam nam ta kanen marba ikini adap la bana ba kan de August te la postpone biang mar la pen mi thamai tangan try marba haune usne mar pen mi kloi te kan shimpor hi kene akmnu kan de maybe next year la ne tahi Oktober November la de kita lam ne hagi bar ta usnem te kan de no next year jong arjar arpsau ke exam nam ta kane te hawan pen krep ha prepare bhanam te kan don so ka prelim kanan saka main kanan saka interview kolong kumba penkre ya ka UPSC tentang gini kijung petip ngatrai fila syai nam ta gini te kitu gibla ada degree kepada gino no course professional course belong equal ke degree fila ban apply nam ta kane ka post MCS tang gini khule